Lijep pozdrav! Postoji mnogo načina štednji, a u ovom videu upoznat ćemo se s nekoliko najčešćih. Poznata nam je ona klasična štednja u banci. Novac koji stavimo na svoj račun naziva se depozit. Svi depoziti u Hrvatskoj do 100.000 eura su osigurani, što znači ako banka i propadne, ti ćeš tih 100.000 eura dobiti od države. No kamate na štednju su zadnjih nekoliko godina bile vrlo male. Recimo da danas, evo u početku 2023. godine, u banci staviš 10.000 eura na svoj račun, kamatna stopa je oko 0,01%. To znači da ćeš u godinu dana dobiti 1 euro kamate i ovih 10.000 eura u godini dana naraste na 10.001 euro. Prednost držanja novca u banci je što ga možeš uzeti bilo kada. Štednja može biti i oročena na određeni vremenski period, na primjer na godinu dana. To znači da si dao obećanje banci da taj novac nećeš podizati godinu dana, pa ti banka daje nešto višu kamatnu stopu, a recimo da je trenutno oko 0,1%. To znači da ćeš na 10.000 eura zaraditi 10 eura, što je vrlo malo. Nekad su kamatne stope na oročenu štednju bankama bile puno veće, čak i 5% godišnje, pa su bile isplativije. Možda opet budu u budućnosti tako velike pa će biti isplative. Postoji bolje opcije štednje poput dobrovoljne mirovinske štednje. U dobrovoljnu mirovinsku štednju možete početi uplaćivati bilo kada. Uopće ne trebate čekati da se zaposlite. Roditelji mogu početi uplaćivati dobrovoljnu mirovinsku štednju za svoje djecu. Ima dosta prednosti, a ja ću izdvojiti samo dvije. Prvo, na ono što uplatite tijekom godine dana, država da još 15% takozvanih državnih poticajnih sredstava, do maksimalno 100 eura godišnje. Znači, optimalno je uplatiti do nekih 660 eura godišnje. Drugo, novac koji ste uplatili i vi i država kroz ove poticaje, fond dalje ulaže i za nas zarađuje. Posljednjih 5 godina u prosjeku su prinosi bili oko 2% godišnje, a nekad su znali biti i veći. Ima još prednosti, ali navešću jedan nedostatak. Do novca možete tek u 55. godini života, ali ta štednja je onako zamišljena da bude za našu mirovinu. Postoje drugi oblici štednje, poput stambene štednje, dječje štednje. Važno je pratiti što se događa na tržištu, jer su recimo prije 10 godina baš dječja i stambena štednja bile vrlo isplative, a danas je to dobrovoljna mirovinska štednja.